Kaya betaya po nga ni ing pamutok na ning Pampanga Provincial Employment and Services Office o Ausan Tamong Peso Office. Ma'am Luningning Vergara. Maya pabengi po, ma'am. Maya pabengi, Nicolette. And of course, to the viewers of Balitang Balen, Maya pabengi po kayo ngayon. Ma'am, nagpalwala pong data statistics din ng Department of Labor and Employment Region 3 at nuno ka rin, ing Pampanga po, atin niya pong bali around 500 po na alang obra. Would you like to briefly discuss about this, ma'am? Okay. Actually, as of today, alila mo pin 500 na pinakor ko kalungkot na. I talked to one of our clients inside Clark. From the 5,000 workers niya, nag-alis na sila ng, naglako na lang 8. So, kung pinaka-maximum, baka ay 800, pinaka-maximum ka na, baka 2,000 lang lakoda out of the 5,000 na workforce niya ay makalungkot. Meron niya pang company yan. So, we are now in the process of collecting data, gathering data, para pinlawin tayo yung talagang situation when it comes to employment. Ma'am, bali po din yung sasabihan tamang 500 na miracle pa po ay po ne. Nano po ing plano na po ng provincial government tamo from here? Actually, so we're still in the period of COVID. So, tipeng COVID, So, ating kaming gagawa nitang ausandang interim action about this. Kasi bago tamo, tanggap ta naman na uli nga tipeng COVID, tano man na force rin kaya katamong locators na ilang maglako kasi kitnang ko, what are your reasons? Bakit kailangan nyo pwede yung rotation na kayo mo. Alita ka no, diyo kasi alang mumuna alang supplies, alang order. So, mga tayong malalyari. So, what we are doing now, we are looking for those asandang emerging business, retang small time business na balo ko susubaybay nila. Now, there are those mga daily workers na looking online. So, online. Then, siguro, na naman companies na instead na maapektuhan kang COVID, instead na maapektuhan la, may rakal pa itang pamangailangan na. What are those companies? What are those sectors? Tungkol kang pharmacy. So, ngayon mag-hire la pa. Karang kang pharmacy niya, kailangan dala talaga. Karang kaya katamong teleworking kang software. Kasi pinuling bakalami staff mas kiretang house and call center. So they need the software now. Nano na pa, retang basic needs sa amin, grocery. We are not only limited to those retang baggers, retang manayos karang instante, di ba mita? What is now kaya ni talagang kailangan retang online. Daramdaman mo siguro even SMAG mag-online niya. So, nung atin mang mila ko, atin naman niragdag. So we are now concentrating on the emerging opportunity with COVID na ausan ming interim activities. Kasi bago tamong ini short-lived lang yan Pero, yung tao yan naman pwedeng maninaya. So, yung gagawan ni Kenny, po-focus nila rin tao. Bala mo, rara-integrate nila into other emerging business while we are waiting na mag-normal na yung sitwasyon. And we are hoping, pag siya mag-normal yan, magbalik la rin kaya katamang workers, karetan datang mo. Ma'am, mensahe po karetang kasalukuyan po nga lang obra, mamasang medinan pimpong agarang South, iba't king probinsya, retang, lalo na retang maninto na pimpong pipag-obran bang makapag-provide ka rin karelang pamilya niya. No ka rin dala po akit ding aliwang updates from your office? Actually, mas naging active yan kaya kaming website ngayon, uling bado tamit ang restrictions, karang tao. And with the help of Dole, dakartamo
asisopan na liit ang camp dakaltan dili ken region 3 na misopan ket ang camp ni itang saop karentaw. Then now matintamong ingkak ng gobernador may kipag-coordinate siya ken dole atin tamong tupad ing muna lapin priority retang news gisyan tamo rengal nakarakal kasi sectors din kay wala tamo talo masyado nga papansingan pero watin come to think of it musicians nino nga rin ni apektan niya ni wari ratang line of business kaya tang makanita niya so reta bala mo ilang focus ng go they will be given emergency employment dikitak niya mo pero pwede ning pantawid kaya na pining pamilyada. So we are looking for various services na pwedeng asap na makasahot lang ang kabalenta mo, makasahot naman. And ang inipin, talagang mag-paradigm shift kami. Kasi pwede, nuran tao, alam punta kaya kami para kitang obra nga ita, kaming muntakarela. That's why, may makamobilize na rin tao po even during the lockdown at ilang assignment, may mag-gather lang data, what are the emerging jobs, yung rin affected, o inigagawan nila, may memory nila, para hanggang rugong kaya naman, at lang something to look forward rin kakatang workers. Kaya Pampanga. Dakal pong salamat ika kayong oras. Yan po Ma'am Luningning Vergara, pamutok na rin Pampanga Provincial Employment and Services Office.